Barukun barumen se bakhuid. Kachingaye chumutrai chuniu Jesu Christ. Kachingaye chumuknei. Lembaga Jesu lam domen se bakhuid. Kindan ringkat bati baro. Ko henmen ko para. Kun kubur bagi long kinong po. Kenang marlong panakreben lenyam. Yaga Jingmaya Bakhuid. Parish Thymmai, Belainam, Gadonut Kitam Jisu, Rekak Jinsai Jong Petrus Paulus, Yang Apostol Bakrau Jakabalan, Makani Parish, Kakiu Irak Kiu Syafran, Rekak Kini Jingtmu Kiwei Pak Jing, Me Belai Hangi Agajing Kemen Badan Burom, Bakhuid Jongani Sngi, Kan Bangi Kan Mau Snow Piel Yaki Apostol, Petrus Baru Paulus Bakhuid, Juai bakapalan Jong miak ye bero, kan buat ye kacikai cokitu, nak kebak layo ye kacing sedang jokan niam jongka, ko kenrak kepian bekatku gitu baro layo kateng kami, kekulang yang i baro badan kami,
Thou try to new Jesus Christ kun Jong me, O Baim Basin Sharkat Bat me, Ha Kachilong the way to men sim Bakhuid, O Blay Junom La Junom. Laban banyak kita tu kan mengut ikut Jong kapala. Lapan yak ya Jacob para Jong Yohanes dan kawat lah. Ba habang layo I ba kane lapan siyo bah ya kiju. Naslor bantiam sayo Petrus ru. Kane belajar hati Sngi uku kantiak. Anda ulakem ya ula set ya hak kato. Bad ula IT ya hakisau penhun. Ana moju mori ka news wa ka Paulus Bakhuid sau Thymmai Bakhuid ngalapoi selamat konsepnya apa Jingplie no jonga ngalapoi ngalele ekma pokha ngalap job ya kemarin kok ngalari kendong ya kejenge nado mentah lapen up nak mentah jonga ya pasnya Jong kok ya ko try unong siya kok unai na ya kata Sngi ontang na hi Henry hatu boro Bakhuid lenti dik ya kejeng pau ju Henry try layang botna
Yesu lalet cakachan di Suria Filipi, ulak li rai kesenran. Kibrim ki ong bau kono briu udaiwe. Kila Jumat, dan ki ong Yohanes Baptis, bat ki wei ki ong Elijah. Bat si ki wei pat Jeremia, lede wei na ki nong itu lupa. Ulak li yiki, pipat yong ngalong wei. Usiman Petrus lajubang, melong Chris ukun ublay baing. Ujisu ulapai ci lau. Suk napi ko siman kun ujuna. Namaram day bri wal penpau pi kene. Henrei ukpa junga wa menengkeng. Te kumca lo mapi pilong Petrus. Badalor ne mausiam ngantai yang kabalang junga. Bad dikedok kedujok kin omla yakar. Nganai pi kisabi cok hima peneng. Kat ya kaba pinte ha kapercai late ha peneng ru. Bakat ya kaba pinlau ha kapercai lalau ha peneng ru. Gospel Jong I play the most Reverend Bishop Kananalu, Auxiliary Bishop of Shillong Diocese. Yai Father Provincia, Father John Sosiama. Nantabai Provincia, Nantai Father Jimeres, along Chancellor of Diocese. Yai Father Francis, Parish of Light Lord. Kamdameru Yao Father Sylvester Sundram, Perjoy, Gibantre, Hagani, Parish, Bakhuid. Kuble, Ikpada, Chungi Baro, Ranhani, his sister, Ibobun, Ibroda, Wire, Kanatuman, Yakiparo, Giparabanget, Pinokit Kam, Jogani, Parish Bakhuid. Nadu Kat Case, Kirabapaman, Kilokpa, Kilokbi, Ikon Samla, Kanade. Kuble reki kijanya prepare ki pastor teman basan beradhani. Kuble paim yang wasdon gerabadon. Kuble yeki bero iwei kewana cipta. Sagane ke jingranyam jaga Jingplie yang kani ke Parish Thymmai balainam hakadolot Bakhuid tam Yesu. Secret ha Parish. Demta kuble ko para kistan pi bero. Kay kita ke Parish. Ke Parish kadai kata ke kenhun. Ke banyas no alang. Ban meni you play, ban ero you play, ban sekri you play. Kum ke wei ke yin ke sam. Nama kata ke Parish ke tek song yang ke cien musim. Ki babun paman bahak lang ha ke cu ke Parish. Di banyak orang yang kacau ke Parish. Nanti sisu ke Parish kacau seorang yang kacau sensiar kada bahap lang yang kata kacau ke Parish. Ke Parish kalau berbor, bagwarna kacau teli, manipulate. Banyak betul kisah kermen, nyaw tadi kisah kermen, jaga balan. Ke Parish kadai kata kena kerci, bagwarna kacau teli. Jia baha jia niya. Kapari siya gong berbor ka jim sumar bastra kaya yakin hun bero baha baka na ki Parish Priest hadang Parish Priest ba assistant ba ka Parish pasra council. Kapari siya gong berbor ba piklan yang jinge how play. Kapari siya gong berbor kata batay ya ka imlang salam ka kenhun ka baskem. Kapari siya mau berbagai mission banyak yang Yesus yang kehima cuplay hapo kapari siya ba kapari siya mau berbagai kana kerja bande kam isnay yang kipedok kibarangdi banhika yang kibai batu ira cakap jinang jista kamu simti beri cuplay kapari siya debat perkelain yang kisamla balong kiba kelai cingek jede JQ Irat Kusyafran Kaparish kedon kata kaji komo ya gariti jiglaniam bala penya di Kaparish
ke Parish ke Long Berbor, ke Paniati Lang Bakhuid Diocese. Kini menumbulan ke kam bahap tray ke kam Parish. Ke Parish klik di Parish Pres, dekat asisten, dekat kes ke rumah malang. Bagi orang pa ke orang kami, ikut sama kenarik barok, iyo ketalan. Ke Parish kata Long ban penroy. Ya kacing mesim, ya kacing nang kita, ya kacing Jingplie to play. Bat kemesim banyak ha berbor. Kata kadang kata ke kam Jong ke Parish. Ba, kami ke Parish lainam, hagadonot Bakhuid tam ke Jisu, Sacred Heart Parish. Lapu kenang mentakasi bajan ha kasih Burom juga donot Bakhuid tam Jisu menengani kasih toding. Dalam kata Pitip ha uplay Jisu lawan apa kay bangkek slot ke cikie cu ya ka percay jaga donut play. Terkadang badan ke donut dan ke cikie. Kasyok ayo ke donut, kasyok senang. Habadan cing ke donut ke donut dan ke senang. Habadan ke senang dan cingim. Habadan cingim dan cingi. Yang priu belayap pinai ong ngai ya pi unam cuba BM. Yang BM pilih ong ngai ya pi Burom ya pi. Balai don kecil. Nama kata kadonot ketika perendu kecil cu belai yang iki priu bara. Belai hak Jingplie cu lawan hiada pedeng. Sakadika percaya bandong priu komangi. Bat syacikom, bat syaya, ban nipa dekat jiap. But teknot yang ini dah kaji belai cemu baru. Kalau kadang Jong belai kesong kaji, kaji snowland, kaji snow Sngi, kaji baru. Kadang belai yang ini rumah kunci, wajib kadang baru hangi, banyak bagi kalian. Mengingat ni ji janu, dah dekat dah kadang Nim chuang ni dia pi dekat jabi. Nyak e ong kita. Nyak e ong ni dia pi dekat po. Nyak e ong ni dia pi dekat tur. Nyak e dia pi dekat donu. U play ru i dia pi dekat donu. Uai play bang kecil. Ui jangan dia pi dekat donu play. Bat na piang not ikas nam chu lo ka dik pena. Habau cepat la tuli ke dipana la jauh kesna har kerpo la jauh bata umru kabut blay idot yang ibar kerana ni pusin apa yang blay makacie dikena cuba ciki blay kelong bapuna hajron kan melaban kot yakta delelegan katbiankan melaban tayakan kayakan melaban piamnya oh ciki bapuna. Dia berkata, ketika Parish aina hak donot play tu Jisu kenang batin dan kecil ye jiap hayamnya jing teli jemang tuwe. Kalau Jisu kesepaju macu iwe kakwe aku perawang wan senga pi paro kiba jenjang kiba sosat kiba pang kiba duk kiba tengan kiba longkum nukum ngan penjahat ya pi. Ai pakani ka Parish Thymmai aina hagadonot ko tam Jisu kadera ipi ba ye yo blay nedu kadonot nedu kamersin ba ba ye iwei pa nama kata kenma ba le Burom kadonot blay mana ka Sngi kenma mana ka sitading Jong benai dua kadonot blay to Jisu mana ka sitading mereka tu benai belong ka jinglet Burom kadonot tam Jisu Mana kaya ngasam di bandon kata kaji kipiuket dia kata dot play jong Jisu nang tabak kecika jong Jisu lay kaya dia kata dot play kaba kharat ni kaba kapilek kata video ika jinsuk jika ku kerha jong play kan mau berbo dia benar kata dot kata Jisu video kerha jika ku jong play kalau berkrup bantuan berbuat kata dot play jong Jisu Kinyo berbo, ia kacang tu Jisu. Pelong sisen kerpang Burom, ia kata play hai balok we ke percaya. Banyo ia kacang ku cuma play.
But kani kadang play ke khot pi bol man kasi siya kapatid jong kecil kelabam mo. Long kum naru kelabam mo. Ye kadang play pinyok kerhai kecil kerku cemu. Neu senam kecil kermen. Upah kau bawa cucu kecil kermen. Kabalai kecil kerja siapa kecil kermen. Nama Jisu dan kecil ye jingis day jima cemu. Para kisah ini, minta kasih pak kali kasih Burom Bakhuid Jong kapalan, kasih Burom Jong Petrus baru Paulus, Trajan baru ay mengintip hari, way tau Petrus, way tau Paulus. Kini kian mo kini paya pas camp Jong kapalan, Katolik sini. Nagaslam jo kini kian mo ke apostol latay kapalan Katolik sini. Nama kata, minta kasih wala dekat Jingplie, kapalan Aila, ban, lek Burom kerpang ya kini kianwat kirukut, o Petrus baru Paulus berkuat. Jongin pet kiniat pakai ciem jong kini kianwat. Petrus, kacimut kebut o, mau siang. Jisu long syai Petrus, ko Petrus, mede mau siang. Kalau jong ni ngatai kapalan jongna. Kipo juga cingdung kilam la ayaka, kisepet wet, kisepet pot, kilam la ban kelam ayaka. Nama kata, o Petrus beta unong tong doka, unong bala, unong cinai jistat, hendak play bertep ui ke jistat play, bapalat balik kiwei pak ke jistat. Ulah pelong upuk penitong juga balang terik sini. Hadu benta balapai upuk. Lio bakasau, bagayar paten nau Petrus. Nama kata Petrus mau baklain maha. Wala daw kan kecil keluar kamu, kecil keluar Petrus. Ulalem yang Jisu, ulalem yang Jisu lain. Hama kecil tiang juang ngam itu. Hendak makalabamot, ulayam, makalabamot. Bat Jisu la seng la boy o, konkret Jong kabalan. Bat ulah percam tiap uru, mereka orang Petrus, mereka ini kami balik kebaikat, hoi keterang ini mengaini had berkata, saya kena berat cina, semua di kebalan cina. Kalau asin pendidikan Petrus, mereka ini kami balik kebaikat, hoi keterang ini, saya kena berat, saya kebalan cina. Apa asin orang Petrus? Kami banyak kebaikan. Uyang akan Petrus. Hoi ketrai metip bangan ia kami. Uyang namarkan mawi ke jinglan yang Jisu. Andai Jisu ang besar ke dalam berat cengah. Ialam di kapalan cengah. Na juga kapur Petrus ulong klik jong kapalan klik apostol badalam. Bat lomong bayai ni ada betul. O Petrus wala daw to barkmain Henry wala siya citampat. Nama try on men hakjit kedatiban kisah kami kisah siya mesasya satanan pana. Hakapo pasan pana jiyo Petrus wang wading sa kubutra. Berkelakung pong ikijak tengah sepening krij kendel. Balai banumia sering yang Jisu. Wala siya layak martir naga bandaga cinge hapo rom. Henry hoi habau ganda pakai bawa selur hadin bau Jisu lamai pan kecil. Selur banyala, selur ban keren, selur ban yang sakiyo Jisu naga ciem jago. Nama kata orang kepang sisa u Petrus. Dongnya pekpat ya keciem jago Paulus. U Paulus ru de mensyur juga banan. Hakapor ba iya kanyam Kristan wasang batsyun. Hakajishun tu ulah pelong kajiannya tiba penduk tenrai. Ia kapalan Kristan. Halenti Damaskus. Ulah naik kajik timur tu mak penduk tenrai balik kami Kristan. Mak sepedi Kristan. Mak penyak mak penduk tenrai Kristan. Ada jayu. Halenti try ulah keren u. Go Saulus. Shalom alaikum.
balai lepas sampai yang bakali mana bukan lah. Nade ujisu bamepen citamben. Nande ayu kena bangot. Nget how try log isakri sana. Hadi kata I love you. Balik tu Ananias kan baptis you. Anda orang yo baptis mau wai piang kemat. Layo ai kecingin pertama. Lagalong besar. Ulang apostol jadi gentle. Ulang mati cakap bagaimana? Udah start, ini makhluk panggil Petrus. Udah start, udah ucu, udah start ha. Ulang pernah kami tak kecil start tu, matho ayah kecil cerai, kat lain tadi kecil cerai matho. Pakistan repair, matikai, bagaimana? Mat penbenar yo Chris. Terkenal. Rasha stamha hadit bolo kala kastan rasha bon kecil ni rasha kem rasha set pendi rasha pom rasha tip rasha bread tutorial rasha lot kecil baru kan wala kataru uthoj si roman pra live atendai manu ban peneklat yang nau krisisu om dan bala ban peneklat yang hato kali koi salai berikut. Hato kita salah ben, hato kita kecilnya cintuk cintungan salai kita berdoa. Lalu Kristi yang ngani jo Krist om dan bala berpeneklat yang lalu Krist Yesus. Terkadang ulang berklaim kecilnya kau try Yesus. Ulang mat kecil citom berdoa kecilnya cikunju. Henry cukan tai negara yang try. Pakistan kini kian mat. Kita nak kajian percuma. Henry kiwana terlibat nama kecingin Hokres Yesus. Kini kian mat kita long kita dipayah berskam bantuan raci terli hakapalan si telur kepercayai lembaga kisah sikam Jongki. Nama kata kecika yang rawat dari berdoa akan dikasih gelong. Jongi rongin klaim kecingin Hokres Yesus. Bagaimana ni long kita telur menentuk sekarang ngitelah kebomot berbuat. Balong berbuat, you try, kan ia jami. Balong missionary, balong Petrus, baru Paulus. Banyak lagi Yesus. Hak cingin cengi, hayin, haslong, hatau. Balong berbuat, bapak imlan keramajan bapa. Nangka Yesus balong kumu Paulus balong, nak kok sarong, ira kacau kacing kelat. Balong kumu Paulus, mana bapak ni kelat yang nak kacing itu try. Nangka banong Paulus kumu Petrus berbuat. Try, senong inlet. Mereka diktir jaga cingin bom cikut. Ngitip mereka uplay, ukuan uplay, bawa cingin pakai ban periem yang ni. Ay begini kasi Burom jo kini ki anu kirkuat, bakrau happening. Tiba pakai berkuai kitip ni, siapa kini anu. Kalau kecika yang ibaro, dari iba balong tiba bakrau kematu uplay, do klaim cingin. Yang ini kecingin, kelak kecikremen, dua, syarai, warak kecik teli, kami yang mengi baru, ay bagani ke Parish Smit, kadwara berbagai mesin yang teli, mesin ini, mesin yama, mesin yang ini, mesin penha, mesin berpetiwirat, hak imlang soalan, hak jadi para priu, jadi bagu play, gitwan kitbok yaki, go para banget baru, lokjer. Kita bok yaki kinong mak cungi berenang ni. Banang yang train yang kita kecimpa kari kecak berdiri cungi. Ban kiu seprang, ban log bati priu ciplay, bat bapet kelajur. Yaki menang kesalang cungi, lembar kacingnya cungi. Ay bau Petrus Paulus kini saya kini nak kebentar cungi. Ay bau kami pening kemerski Joseph akuat kini kue berapa pening kini saya nak kebentar cungi ibai ibai. Enero yang Yesus Kristus. Hagari por wajar siapa mengkot yang chancellor cungi. Semua orang syai gospel Jo Matius, nomnya katnya pan siok yang pan yang play dekat cingin, jika kam cungi baru. Tuina Parish play dengan por, jika kam jika Parish pertama, macungi ibai. Kejubab nyikir pat yang ni ko try.
Yohanes Katsan Kot Kebenyo Lada Piyesa Anga Bagakien Jonga Kayesa Api Hila Penpan Kat Kapati Kwa Kejo Igata Akanega step ke Jingplie jo Parish Thymmai jumi Ipan ye ke Jingplie Nadu Bakhuid Bakhuid do no Sharai Hadu ke Mapalang ke Nongtrei Kam Mensiam Ipan no Praji Suyo Mensiam Bakhuid Bakin long berbor bas ngawit ke badap Jingit banyalam ni kenhoi lamrot Shawway nong Sharai Nabanta Bakhuid Ukop Leo Bakasau Badabanta Cardinal Kikenhon Ki Bishop Archbishop Victor Lingdok Bishop Sundok Bernard Lalu Nidwai Dabanta Jogi Bakin Domat Hamdame Ekenika Kilimat Yai Archbishop Unang Le Nyam Rukom Haganigasli Ya Kajing Ia Jongplay Hagamet Bagamensiam Nidwai Dabanta Kikenhon Jogi Lingdok Barok Hamdam di Badon Haganigasli Bawan Panishimenta Haganiga Jingplie Parish Thymmai Kerepang Yayas Yagilingdo Parish Saint Joseph Parish Lightcall Batya Kipai Dumet Jong Parish Lightcall Hibarokaway Nadu Benda Kasgi Kedai Kasgi Kapakadu Kabagila Pani Kedulang Hakajini Trikam Hagalian Gajini Mensiam Kabamaki Kalialam Yangi Hage Albuwe Teli Jong Muslim Hage Jalam Jong Parish Lightcall Didoai dalam tam Ipadar Reba Jami Bersiapkan kupol Hakane Kestep Hadal Silvestal Sendram Berengkat Ya Ipadal Asistan Ba Nangdap Dega Jingklan Dega Jingstan Menyelam Kini Kenhon Lambrot Hapo Jong Kini Patuli ke Balang Snong Da Kajing IA Jong Mensiam Bakhuid Didoai Hakane Kapol Dapantan Kirunam Kentei Bat Senrang Nadu ki broda ke Sistan Nadu ki Kena Syakridwan Ki Kartikis Ki Ramba Balang Bat Hamdame Ki Pat Rumet Ki Basop Yang Nasi Teluk Kapal Chai Kerpang Yegi Barok Kebian Lunglang Hakani ke Step Hakani ke Sleep Fau Jong Jingplie Hakani ke Parish ke Thymmai Jami Na Benda Kani Ngi Kerpat Yemi Putrai Kuranut Hitam Jong Yesu Kembang Melapli Kalat Indarasi Bangin Yok Yakani ke Parish Thymmai Kepala Pententang Ru Haka Cingeta Berjongli Kumta Ibu Ken Yakani ke Parish Sacred Heart of Jesus Smit Haka Jing Iet Maklemput Jong Kedok Nuot Jongli Dokul Kue Kilomdok Soblay Kiruniam Ika Tikis Kilamba Balang Bat Kilong Trei Balang Barok Kibatrai Kiban Satrai Hakane ke Parish Ada Kinda Perbor Da Kabor Kisok Jong Kecil Da Kisok Da Jingai A Jong Mensiam Bakhuid Bat Mensiam Bakhuid Un Aibut Beraibor Yiki Haka Jingtrai ke Jongki Dokul Kuru Ya Barok Kipai Demet Kibaladon Hakane ke Parish Bat Kiban Langwan Menyesno Hakane ke Parish Doa iba kadonut hitam jomli Terlong ketolong kadeng jomli kathai Bahkan ikai yaki Ban iit Ban jenut Ban snowit Ban penkersyan iwai ya iwai pat Ai ba kinlong kisaki ba im jom lajenget Jom lajenget Kajing iit Bat kajing jomet Nang ba kinlong tunuksa babhas ikiwai Ya kajing iit Belai ke jomli Ni duai bakane ke Parish Kanlong ke umpok liu Jom jingkul ku Haka ba kimansin ke bapca Kinsak kering sebaronut ke jomni Bat Baki bawa jame Kinsem ya ke jinsu Ni kerpa jame kutrai Ni kerpa jame kutrai Nah kebenca di Parish Priest Joni di Father Sylvester Sendram SDB. Jisu bayi gerku tudo bayi don barabor apreng ke jingkot jingkir. Tunam tersay bayi yau mensim ke jingshai ke jingstar bat ke jingshantan ba kendangla ban syarai
Yang par pemelapan kamti apa jing semua sukia jong dah begini. But dah kebetulan ni dijenjat menjadi apostol. Kenanglah mempunyai but penfriend susu ya kehimau bay hamni hasla putai. Ni kerpa demi putrai. Ni kerpa demi putrai. Uji suong Tuan sana mapibaro kibatai bat kibastom kecingkit ngangan penjatai jepi. Ngituai nakabenta kibahiye sem kipala lok kipala jorjongi kita men kipro bat kikon swet kunrangi kibadon hapren kecingkong kecingstom kibamla banwan batyashem benta hagani kecingde diam hagani kesni ai ba uji su unpentengan ban ai sim ki bakin om du cinhamen bat ba kecinglet chongki tanangam cintio bat su tie ha kecing im chongki nang bakin yo ya kecing bat ya met bat sim ni ka pa demi ko try Ni kerpa demi putrai. Ninuai nak berbentang kita sensar, jong kiri berper pokok hamtam nampak kita sensar, agak thai Middle East, kita dah berbor, apa yang kecil percuma, boleh sepak ini si Bakhuid harus jongki, ban berkat berbor, ban rak ia kecil sup, agak pai pak, kita song agak tu keri, ban kumjulu nak berbentang kita sensar keri dia jongi, juga setiap jongi, bagian dalam berbor. Kecing Yesus tu jimat, aki komiti ki berper और खाम तब में कोरोना के जो सोच करीब ये चुनी ये कर पार ये भी कुछ राय Dua yang kita itu met yang ke Parish sektor, ibarat persiap, met permusim, hantam bagi Jingplie. Bertunjuru Jingplie yang kita menolak habar, ibarat nak sinyang, hakim pom berper, berpenolong yang kasih, pembuku berkian. Agar play, orang kaya lagi berku berdoa, jadi yang bisa mengirimpi, nama kita kejing sebun berjumpa. Ni kerpa demi putrai. Ni dwai kerpang nagabenta kani ka Shnong Smit berpobay. Okenra kani ka Sngi. Ipam na matesay. Mamatkat kuy kani ka Shnong Smit berpobay. Bayim jungi irong singsay Shnong rong baadong. Unong itmat jungi baadhen madon hani katku kerganyaki. Daga jingkwa jingkia. Dengan jingkaman berjinsuk banok atiar berperkenadur yang ibaro emang kesalang ati syurong kitau ni garpa demi putra oplay dragon rat na cerong na tubian priang hun ke ni kecing tuai jigarpa cungi tetse gabo jigar aye cumi haro garo bagi lapan ni ipani kani dau kris putra cungi amin isyam Yeah.
Burom yang hun kemaru play upa badan bor baro. Duai bakani kacing duai lem Jong ki apostol putrai kasedrani kacing terwa kacing jenjar kebangiwan terwa nak benda kacing pergentan senam ke Burom jomi berdoai bagan pertolong yang ibai tilut kami kebangi permentai kani kacingnya dau pres putrai jomi dan ringkat bati ringkat biru Tuhan kentil yang laki jodoh kentil yang kisah utra Dongin yang ngunyap try ubelai jomi Kadai ti cungi kacing panem yangi hamal nakapor bagacaka panai mu yami ko kenrat kupa bakhuid ka play paran por bat bom juku namane kacing penyai pastat cumi ki apostol bakhuid Petrus para Paulus ki wanrahangi ya kacing kemen o Petrus bakhaman eban panaya kacing O Paulus bakrau hagacing batay yaka O Petrus brasdang ikapalang laki Israel padang sedang esa O Paulus loikai konoyala hagacintil kapamila kor Kumta gawi kapang sengyat martir kapaniaso Yeki anuat kibriu Yeki bala Burom hasat laka percay Kiba kirukom beper kelam lang kuway Yaka yega sem Jong ukris Bakunta Rekat baro kanya bakiru kuat baro Ngiro yami bagi penra klem sange da kabangi yai wai Dagabor katiya lam jumusi Bakhuid. Me ai chingem me pen khuat perkentang yaki eke baro. Pemem Sngi bandung haladi laupai. Knan baradu kami sudah besar kesni.
on terwayak niya kakriya makuot sa kakateng jongmi. Namakata ko try ni katpatit yami. Bagaw ju mensim. Mensubhaban petkuot yakini kicing ay. Kebanyawan ra wan penkentang yaki. Bakit lalong kamek bakasnam jong kuon jongmi. Utray jong yu Jesu Christ. Ubalau hukum yang ibat penmentai kini kecimaya. Namar mauhiya kami laiti noyu. Ulasyim yaukpu. Dag lain mu yami. Ratwai ketku. Raketia. Kurai lakisen rat uong. Dosyim batupam nakani pibara. Namar kini kalong kametrana. Yakabanai ti na kabenta jongpi. Kaju karukaman dalam raya pang, unasiem kekuri. Dakabai mu yami, unatwai keku, pai nakisen ran uong. Dosiem batudi nakani tibara. Namar kani kalong kekuri jaga senam jana, jaga ketan Thymmai batbom cikot. Yakaban penmi nakabenta cakpi ban nakabenta kibobon, nakabenta kacima pikipok. Tolei kani ban kenmau yang Kajimaya Jong Kajingye. Melaman bak penyasup yang ibat mehi. Tuai bak kebanyiran besar dengan met kesenam ke kuon cumi. Bak keban kendak ke mesin bak kuon cumu. Ngin keralong kewei ke met. Kewei ke mesin hau krest. Tur pencenai ni belong ke cinterwa bang syukur demi. Kenang begilio ikanong peteng. Lemat kibala jiet jombi. Kerpangalan kabar kemarin tisti Bakhuid di kami Jingplie. Dekat wujud Bakhuid Burom juga. Dan bagi apostol Bakhuid, Petrus Paulus Bakhuid, bagi mata Bakhuid Burom. Dekat bagi Bakhuid Baro. Haga beishenia banyo ciaram dari ciasai baklan kujun kiah mat jombi. Ni kerpar ko try gone juknya de suk ni. Utpnoi ke selesai mitkali mer percaya berkawin. To subhat pasam kecingai kecini. Yang balang tukrim mengenai selap percaya. Engkat syukri jengni, beliau makat sal kau jengni, pada Victor lembau, bana lalu bishop jengni. Kekenuan bishop kelembau berupai berpelang ujung ni. Tos ngau tos ngap itu doai jeng lagi yang sen, kebang melakot belum lang akmat jengni. Kau pagi sebelum lagi Sngi jengni, jelum lang holiday, ikut jengni bersab yang hasut lap tak percaya. Yakian meni para jogi, senrawat kente ke bala kratno. Proyek to baro ki bala pensiyo bayame. Swa baging krat na kene kajingin. To tieng kita kajingin sa ke ima jongme. Antang ye kermen bantuan bagi dia hutang dar Burom jongme. Daud Chris utrai jogi lau bamete se kente ya baro ki jingba. Lembaru badau. Kan rock a man break Bob and Poor, Hakatilo to wait to men say Bakhuid, Baroka Burom Bakatiro, Juno, na Juno. Trying to ching steel Buro, Hakatin Spoon to make watching something sign, Hakasni to me, Kanam Bakatira Katis Nature me. Ilai berpon dan kepon,
bagi yo ciana ne ka cing cing jabro kan barang ap community ka cing men Bakhuid ka cingwan pat Burom sanem jongi o Yesu Christ. Kajing sung jangan ayapi, wat banyak kipop jungi, Henry kajing ecok kapalan jumi, bakajing sebon jumi, tu ai kena kajing sung jiklik away kekum kamon jumi, mami mimbasin sya, junom la junom. Kajing sumutrai kedan berboreng kat bapi. Baka Yesus makanya. Banginim kumta kapalan, bad kawayay niya kaching kitiyaku, bad kachika chuki apostol, inlong kaway kadonot at kaway kamansim, kapalapan skam na kaching Jong mi, daw Chris will try Jong mi. Prime gun ring kat bati. Dog lay but on board barod kat kuya pi,
Nabaun perlo yaki banyang scam. Ha kacing pula bapla jo Petrus Bakhuid. Barang Jong kau la bu ayap kapi. Yang mau siang scam jo kacing yang kabalan. Betul belai kai yapi. Da kacing kai bakram thai jong Paulus Bakhuid. Unyai kai yapi na kanuksa churu. Van kring itin men ki Parish Chris. To Petrus da kishapi churu bar Paulus da kachikai churu. Bat maki baran ngot da kachikar shan da kachesai lem chunki. Kentrai bot ba banyalam yaki. Shagari pasong ni yakabamaki baran ngot krayo. U Petrus Lembaga Jingplie baru Paulus lembaga white lam. Uplay baru bodra upa baru kon baru mensim bakon unka kuya happy.